şadım dilşadım. Can Velat can, Can Velat can can can, Can Helbes can can can, Can Nevin can can can, Can Kurdistan can can, Can Velat can can can, Can Helbes can can can, Can Nevin can can can, Can Kurdistan can can, Can Kurdistan can can, Can Kurdistan can can, Can Kurdistan can can. Evo servisi radyoyu dengi geldi. جنابندان شنا رادیو دنگ گلدن باش کدرن هجای رو 20 مجداری 2023 دوشنبه لبروکسل ساعت 14 آمدیجی ساعت 16 ام بنوچه و داوی دیگر ونه دم آزادی را براپایا. İhade bedaxuyane ki got bu yerin li imralı daqavmin işkence edvet tecid demil dest bir akırın komisyona girtigi hanya navendi ya ihade tekildari bin bekirinin dedema meşa azadiye ya gemlikede çe bun daxuyani da ihade got veki ku me gelek caran ragahan tecid u izole kirin rebazin cudayin işkence eli girtigi hane bi taybet tekriyarın tecide yen li girtigi ha imralı ku tekili be tamami hatiye xud kirin li gele girtigi Türkiye katiye meriyeti li girtigi bi tipase yen dema dawi hatına bakırın bin pekirinin mafin mirovan nişaneye her işember ya belavbuna kiryarın tecidine. Tecidali imralı hem de besedema bin pekirina kadekhaya kiryarın kharabu işkence hem ji lipeşiya çareseriya perskreka kurd ab riyen demokratik dibasteng. Deswardana li parlamenter umrovin li ber tecide radibin nişandı da ku duxwazın tecide bidominin. Li deswardana li mirovan de heman demede bi pratiki betalkirina mafi meş xapeşandan u civinan jî. İhade got bikaranina mafin edi buye rawşeke istisnai. Veke parezvanên mafê mirovan em carek din dest nîşan dikin ku divê kiryarên tecîdê demil dest bidayî bibin. Girtiyên li girtîgeha îmra li karibin bi parê zer û asî û malbatên xwe re hevdîtinê bikin. İhade bank li rayadaran kir ku li gorî heqûqa neteweyî û navnetewî tev bigerin. Dawî li destwerdana lê mirovên li ber tecîdê radibin bînin kesên hatine binçavkirin jî berdin û têkilî wezîfedarên cemaweriyê yên berpirsiyar lê pirsîn bidin destpêkirin. Kecedeki daxuyaneki spasiş bo beştarin meşa Berlin'e kir gor meşa Berlin'e iradeye geli kurt nişanda Kongre Civakên Demokratik Kurdistaniyên li Avrupa kecedeki daxuyaniya nivîskî da got meşa Berlin'e ya ku hecdê mijdarê bi duruşma qedexeya li ser pekeke rakin demokrasiyê xurt bikin hat darxistin iradeye geli kurt nişan dide. Daxuyanê de hat gotin tevî biryarên ku dadgeha Brüksel ya Almanya girtine jî de şaştî nayberdan bi dehan kes ji ber fikrên xwe û hincetên antidemokratîk girtîne. Zêdeyî sê salin agahî ji rêbera rapor naygirtin. Ev yek û helwesta CPT rasterast girêdayî vê polîtikayê ne. Dîsa sedemên bêdengiya li hemberî komkujiyên ku dewleta Tirk li Kurdistanê dike jî ev e. Kecedekê got polîsên Alman xwestin ku bi hezaran kesên li Berlîn Oryanın platsî hatine ba hev provaka bike lê bi helwesta meşvanan ev yek hate pûç kirin û got em helwesta polîsên ku li Ingilistanê jî li pey heman provokasyonan bû şermezar dikin. Şiroveya dijminahiya bi vî rengî ya li hemberî pîroziyên gelê Kurd al û filamayên wan nabe. Di dawiya daxuyanê de spasiya gelên ku li Berlînê qat tijî kirin û helwesteke bi biryar raberkirine hate kirin. Malbatên şehîdên Rojava malbatên ku zarokên wan li Rojava şehîd bûne yên Alman li welatê xwe komeleyê malbatên ji bo aştiyê ava kirin. Hevseroka Desta Rêvebera Komelê Dort Simon Reed derbarê Komelê de ji ajansa nefêra xwî got ev komele bi pêşengiya malbatên ku zarokên wan bi şoreşa Rojava re têkildarin û gelek ji wan şehîd bûne hatiye ava kirin. Wekî komeleya malbatên ji bo aştiyê em hew didin ji bo Kurdan û deverên pir qewmî yên li Tirkiye, Iraq, İran û Sûrî raya giştiya guhdar bikin.
جهر دمی بهتر ایروپ دویا مروحی به آشتی هی آرمانجام او کو زور و شدت هزین دسترادار دشیفره بکن. دولت ترک دمجدار 2022 آنده ایریشی باشور و روجاوی کردستان کر مفکرین خواه و هرسا خواه برای گشتیره پارو کر ما کامپانیا داد اسپیکرن و ج پارلمانتران را نامه شاندن مکریارین ترکیه به تایبتی ایریشن لدیجی بناسازین جواکی تشکیل کرن. اما که کاملا لدیجی بیدنگی و خمساریا مدیا آلمانجی تکوشینه دکن. امج مدیا دخواست دکن خباتکارین خواه بشینن روجاوا و شورشاگلان و سیستما دموکراتیک ببینن و راستیان بنویسینن. دور سیمون ریت اریداوی گوت ام کومله که جوانن و هفکاریا ما یا به کومله و سازین جهیره هینا نو دست پیدا که تجربه علمی خباتین به نشان دادن که ام دکارم بهرن که علاقه که جدی نشانی باکر و روشلات سوریه بدن. بریا چند روزان کره اندام کی کومله ما آزاد شرگر آنگو توما جوهان اس لروجوای شهید بو ام گلی کی خمگین بون لام تبا جبو جانا که برومت و انسانی ته کوشینه دکن جوان وکی توما جبو جانا که برومت جانی خو دکن قربان دوی هر کس جبو آشتی و جانا وکه و دموکراتیک ته کوشینه بکه. راپور ایهاده یا درباره مافین زاروکان ده تیگوتن هری کم 191 زاروک هاتن بنچاف کرن. کومله مافین مروان ایهاده آمده تکداری 20 جوتمه هی روزا مافین زاروکان یا جهان راپورا بنپیکرن مافین زاروکان 2022-2023 یا هرما باکور کردستان بداخویانه که اشکره کر. داخویانه در ربرا ایهاده جیان اورمانlı دستی شانکر کو آرمانجا پیمان مافین زاروکان یا بنگهین او کو زاروکن دناوا جواکی ده هری زده محتاج پاراسترینه جشر خزانی نخشی و روشن آورده ورن پاراستن. اورمان رانی زمان کو هیجی عقوبتا گلک زاروکن والباتن خواه در تجاس 6 سباتی یا مرشه دوندا کرنه نایزانین. من پیکرنن مافین زاروکان این 10 سالین داوی و هاتین رس کرن. لباکوری کردستانی به دست پلیس و جندرمیان 3 زاروکاتن کشتن. جبن پیکرن خلاتین سازین فرمی 4 زاروکان جیانا خوش دستا 254 زاروک جی با آواین جدا بریندار بون. دتقینا ماین و تقمنین لحرمین لی پفچون چی بونه ده 3 زاروک بگرانی بریندار بون. لباجارن باکوری کردستان 19 زاروک با آوای گمان جیانا خوش دستان باجارن کو هری زده زاروک با آوای کی گمان جیانا خوش دستانه و هانه رحم مردین و شرنخم. لباجارن باکوری کردستان 10 زاروک نه چاری خو کشتنی بون جیانا خوش دستان 4 زاروک هودان کو خب کوجن هودان خو کشتنی هری زده لمردینی هاتن جین زاروک جیل گرتیگه نه چاری ما خب کوجن 4 زاروک ده انجامات تندیا مال ده جیانا خوش دستان یک بریندار بو هری کم 2 زاروک دنوا مال ده راستی دستری جهاتن ده تندیا قدا جواکی ده هری کم 8 زاروک جیانا خوش دستان 13 زاروک بریندار بون هری کم 279 زاروک ده قدا جواکی ده راستی دستری جو ایریشی هاتن 4 زاروک هاتن رواندن سه جینه چاری فحوشی هاتن کرن ده انجام بن پیکرنا مافین اولهی و آزادی زاروک آن ده هری کم 191 زاروک هاتن بنچاف کرن سه هاتن گرتن ده بنچاف کرنه ده 2 ده حفصه ده زاروک 16 زاروک دروی جهن بنچاف کرنه بگشتی 19 زاروک راستی اشکنجه و معامله خراب هاتن. جبو گرتی جسدی نوتوسی آسنگدار سالیدان با مجلس هات کردن پارلمانترین HDP نوروزوی سال اصلان و زینب اودونجو جبو گرتی نخواهش و جسدی نوتوسی آسنگدار عبدالعلیم کایا سریل کمیسیونال لیکورنا مافی مروان آمجلیس ایهی کیدا پارلمانتران گوت عبدالعلیم کایا لگرتیگه ها ایلیهی تیپا مه تیگرتن نکاره به تناسری خوشیانه خواه بدومینه لگوری آگاهین مدرباری عبداللهیم کایا ده گرتنه به نخوشیا دمان سیجکتیه چاویوی چپ نابینه گوهیوی چپ نابیسه گرچکینوی تیک چونه و پارجی جبر نخوشی دل آنجیو ببو پارلمانتران دازانی که نخوشخانه پرورده سرتی راپور دای کایا که او جسدی نوتوسی آستنگداره و گوتن جو کمیسیونا گرتگی جی حتی خواستن که دوی او بلزگینی وره بردان یعنی جی انفاز عبدالعلیم کایا جی وره تالو کرن و جبو تداوی کرنه که راست وره بردان. و چلاکین 25 مجداره
امین لدیجی پولیتیکای دجمناتی تیبگوشن ایرو لکامپوس اگرتیگا سنجان یا انقره مجلس جنان یا HDP ستارتا چلاکیان 25 مجدار دا مجلس جنان ستارتا چلاکیان بدروشما ام جی ناگرن ام هر درینه بداخیانی که اشکره کر هر وها پلتفرم جنان یا انقره جی ببونه 25 مجدار ل ایتم سنه هجماریه که جوینا چاپمنی لدارخست دجوینه ده پانکارتا جن لدیجی شهر قیران اوتندیا دولت میر دجوین هات فکرن داخویان ده هات گوتن پشتی کو به بریارا یک میری جپیمان استانبول وکشیان نه در روجه و حکومت ده گوهرتن دستور بنگهین قانون به هجمارا 6284 آت گوشنال دیجی تندی ال سرجنه و هر وقت دن هنه وکی جن امری دیجی ایدیشن لسر مافین خوین مبدس قصنه بین باهب و تکوشنا خویا وکوی برفلتر بکر هات گوتن امج بو گرتین سیاسیین جنن کو هاو ددن خب پارزن تکوشنا خو بدو مینن امری دیجی پولیتیکای دجمناتی و سبس بردن کوجرین جنان تبکوشن لهمری زخت زورداری و ترسیب امی ببندنگی آشتی عدالت و برخودانی امری دیجی شر بجون و دنگی آشتی مزن بکر رزه چالاکین روجا زاروکان این روجاوی کردستان بدایی بون هات گوتن جیانه که اولش با زاروکان هاته هیوی کرن کوردیناسیون زاروکان آ روجاواج با 20 مجدار روجا زاروکان یا جهانی ده 16 مجدار ده لهرما جزیره به دروشما ام به هفر زاروکاتی خو و زاروکان به پارزن رزه چالاکی لدار خستن ایرو بداخوینه کی هاته بدایی کرن داخوینی لبر اواهیا دسته جنان یا القامشلو هاته داین ماموستا ندا احمد و ماموستا کوثر حسن به کردی و عربی داخیانی خواندن هات گوتن کو رزه چالاکی به پیشنگی دسته جن اهرما جزیره لچلا خادر بیسی تربس بی قامشلو هسکه و عمودی هاتنه کرن تبدمیجی لقامشلو شاهی هنریج بازاروکان پیکانی همان روجده لسر گرینگی روجا زاروکان یا جهانی سمینر پیکاتن روزنامه خوابون به معاشرت جن پیشنگی جریانه در که روزنامه به مبسط 25 مجداری روزات کوشینا جنان درخستی پیش و درو پلا پولیتیکای ده دست نشان دکه کوتوندیال دجی جنان لهر علی جهانی هر کود چه زده ترده پس پورا روشلات ناوین و اندما که جاری روژین مکریان لسر پرساجنی گوتاره کنویسیه دویجه حتی کون نتو دولت هبن و تندی بدومه آلترناتیفا هری خورد آپرگالا میر پرس کنفدرالیزم دموکراتیکه نویسکار شیندار آکنجی دو گوتاره خوده بالدکشین سر تاجز و تجاوزا کو به پیشکری دولت لسر جنین کرد کرن و دویجه اموکی جنین تجا بکام بانیا به جن جیان آزادی بر آزادی و لدیجی ذهنیت قریش تکوشینه دکن نویسکار سورگل شیخو تکلدار ایریشن دولت ترکیه لسر باکر و روشلات سوریه نرخاندن کریه روزنامه جهدای نرخاندنین اندما پارتیا سور یا نروژی نگار اینایتی جی اینایتی دبیجه دپرگالا رژیم ایرانی ده تکوشینا کو تیمشاندن به فکر و فلسفه اجلان تیمشاندن روزنامه دروپرا کرمانچکی دجی جهدا آنالیزا خدو کوکمیا بسرناوی عدالت استی دموکراسیو دولت ترک بالیکاری پدکی هودده گری آمدی داگر بکه داگر کری دولت ترک آل سر باشور کردستان بینابر دومه دو جیده آژانس آنفیده هنگ دیمن نو ین داگر کری هاتم شاندن دیمن ده تدیتن ارتش ترک آداگر کر بالیکاری پدکی هودده گری آمدی داگر بکه جبو ویجی پدکی با آواکرنا بارگه کلشکری یعنی گری آمدی با ارتش ترک ره هودده ددن گری آمدی داگر بکن چافکانین هریمی جی دیار کرن کو اف بارگاه کو پدکی آوادکر لسینوری چای آمدیه و دوار لشکری و آبوریده ارتش ترک پشتوانی دکه گریلای آزادی کردستان جیل دیجی داگر کران برخوادانه که دیروکی دمشینن جبو ارتش ترک و پدکی تواهی باشور داگر نکه گریلای آزادی به شب و روز دنوا برخوادانه که دیروکی دنه ایرایسا کردی آمدیه و کورای گشتیش اگه دارم ماوی که کلیره شرکی قرص و دجوار بردوامه لنیوان هیزکانی پاراسنی گل هپگه و ارتشی داگیر کری ترکیه ام گردی که وایسا دیمانکات دبینین کردی آمدیه لیره هم گریلکانی آزادی کردستان بجیبونه و هم ارتشی داگیر کری ترکیه به هاوکاری پدکه لیره ارتشی خوی بجی کردوه لیره هندک خال هی که مرود توانست سرنج راب کشید به تایبت هم وک او شرپیک دادانی که و لاره دایه و هم
هاوکاری پارتی دموکراتی کوردستانی عێراق لەگەڵ ئەرتێشی داگیرکاری تورکیا ئەوەی کەوا ئێستاکە لە دیمەنەکە بینیتان وەکو ئەو تۆز و دوومانێکەوە هەڵسا ئەوە بردومانی ئەرتێشی داگیرکاری تورکیا بوو کە لەسەر سەنگەرەکانی گەریلا پێکی هێنا ئەمە و جێگایەکەوە ئەرتێشی داگیرکاری تورکیا دەیەوێت لێرە بەجێگا بێت گەلێک هێزی خۆی هێنا و گەلێک کەرەسەی سەربازیشی لێرە بەجێگای کردووە بەڵام خاڵێکە لێرە سەرنجمان ڕاکێشێتەوەیە کە ئەرتێشی داگیرکاری تورکیا هێشتا نەیتوانیان لێرە بەجێگا بێت وەکەوەی کە چاودێریەکەین هەم گورجی گران لە گەریلەکانی ئازادی کوردستان دەخۆن و هەمیش تا ئێستا دەبینین هێشتا لە ناو چادر بەجێگا بوونەوە نەیانتوانیە هیچ بارگایەک لێرە ئاوا بکەن چونکو گەریلاکانی ئازادی کوردستان بە پێشنگاتی یەژا سەر ڕێگری دەکەن لە بەجێگا بوونی ئەرتێشی داگیرکاری تورکیا گەلێک جار لێرە هەم بردومان هەیە هەم تەقەمەنی بەکار دەبێت بەتایبەت لە ماوەی ڕابردوو کە بە درۆن تەقەمەنی لەسەر درۆنەکان بار دەکەن و تەقەمەنی لەسەر سنگارەکانی گەریلا پێک دێنن بەڵام خاڵێکی سەرنجڕاکێشتر لەمانە ئەو خاڵەی کە گەلێک جار ئاماژەی پێکراوە بە بەڵگەوە بۆ ڕاگشتی بڵاو کرایەوە ئەوەیش هاوکاری پارتی دموکراتی کوردستانی عێراق لەگەڵ دەوڵەتی داگیرکاری تورکیایە کە لێرە دەمانەوێت ئەم خاڵە بۆیوە ئاشکرا بکەین یەکەم ئەم بارگای کەوای بینین دشار حماس و اسرائیل ده 6 روزنامه‌وان هاتن کشتن ج هفته جدمه و شرنا بر حماس اسرائیل دو دومه لگوری اوفیسا راگهاندن حکومت فلسطین ج هفته جدمه ده حتی 19 جدمه 6 روزنامه‌وان هاتن کشتن اوفیسا راگهاندنی درباره شهر ده گوت هری داوی روزنامه‌وان بلال جدلا و مصطفی سوافی کو روزنامه‌وان که دیار و علیکاری بری وزیر چاندی یه حکومت فلسطین بو هاتن کشتن روزنامه‌وان مصطفی سوافی لخزای د بمباران لسرخانی خوده لگل مرباط خو بلال جدال جی د بمباران ارتش اسرائیل لدجی وسایت خوده هات کشتن اوفیسر راگهاندنی گوت قتل کردن روزنامه‌وان لسر ارمانجا بیدن کردن دنگ راستیه کو داگرکری و کشترین بردوام این کارتا خزای رادگیهن